Dobrodošao na Krov Srbije. Pet i 15. Krećem. Nema sneg, gledaj, vedro kao sred leto. I onda nema ni gosti tek za Novu godinu, ako udari. Će ima, ako neće, bude zima bez gosti. Jel vam dođu biciklisti zimi? Dolaze, evo i gledaj. Biciklisti se voze od 5 sati jutros. Tetka Naco, hvala najlepše. Idem ja na babin zub. Srećan put i gore možda ima sneg, ali ne vidi se uopšte da ima. Odavde do hotela i do Jabučkog ravništa ima još 12 km. Kilometar od Knjaževca, Jabučko ravnište i hotel Stara planina. Ski opening. Mislili smo neće biti snega uopšte. A ipak ga ima. Ima ga. Došli smo na otvaranje, super je, ima snega, tu je cijela ekipa i vožnja na maksimum. Jel vam dolaze biciklisti sada? Pa Dragane, ti si prvi koji dolazi u ovo vreme i svaka ti čast. Nije to lako, ali opet s druge strane ima svog užitka, jer si mnogo prirode, lepe video i usput sada, evo da kažem, pred sezonu ili ti pred zimsku sezonu, a evo otvorili smo je juče, tako da ide sve kako treba, ali nema snega toliko koliko bi bilo poželjno, ali opet s druge strane skijališta baš prave dobru priču i napravili su na ovim stazama na kojima već se i skija od juče, tako da biće, nadamo se da će vrlo brzo da temperature padnu, a s druge strane padne sneg i onda nećemo imati problema. Očekujemo za Novu godinu da će biti sve u redu.